Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ule voi hi khuang choi thani som pakwana thole ni nia Khorel news langsar zolte hangai thla hole te ang countryat angin Afghanistan chu Taliban ten mi pui sarkar an pai thla a Taliban ro rel na Muslim ro rel na khir khan tak mai Sharia law an tung ding ta a Sharia law hnuai ah hian Muslim dan khau tak mai kalpui ni in mei chia te po school kal an phal sak ta lo hial ani kha amai ro chu Taliban te hian sarkar kalphung dang te anga kalve hian duwa hewang hian khovel ram dang ten rona chu an ti hlotling don ta Taliban te chuan mei chanau pangtena school an kalve ngei theina turin ruwa manna an siam wat don ti in senior United Nations official chuan a soi Afghan mi panau pangte school kalan ram ti lain mei chanau pangte chu Taliban te hian school kalan phal sak lovani Education Minister chuan mei chanau pangte school kalve thei dan tu ruwa manna an siam me kani ti in a soya hun reilo te hnuwa mei chia te chuan secondary school an kalve thei to don ti UNICEF Deputy Executive Director Umar Abdi chuan a soi Taliban te chuan mei chia te chu arang thei ang bera school kaltir an ni tur thu an lo soi to a Taliban te hian kumsang khat zakwa somkwa paruka tanga sang ni pakhata ro rel na an chan chung khan torot taka chetla in mei chia te chu school kal phal saklovin zalena tam takan chu sakani mei chanau pangte chu primary school kal ero an phal sak thunga mase secondary school rapchin mei chia no pangle mei chanau pangle zirtir tu mei chia te chu kalve an phal ri lovani Taliban official te chuan Sharia law an kalpui mek nuaya khautaka security le gender thliar rana an kalpui nuwa mei chanau pangtena school an kalve theina tur framework an siam chu kalpui ni tur thuan soita UNICEF ruai tu Abdi chuan Afghan mei chanau pangnuai tel te chuan azon in ni somni pasari chung secondary school an kalve thei to lovani ti in a soya UN chuan Taliban thu nei tu te chu mei chanau pangte le khajir phalna ti khotlai to lo tura anor thu a soibok Abdi chuan Afghanistan tloa azin thule Taliban thu nei tu te ne na inbiak na an nei piangin mei che te zirna chu soima sak bera an nei zia thu a soiboka Taliban te chuan primary school a mei chia te ankal an rem ti thule secondary school a ero province panga a chau school kal rem ti ani a Afghanistan pumpuya ero rem ti tura an phut mek thu a soya hei hi an ti hlotling don ta ni a soyani heti lai hian Pope Francis chuan mi then khatte ko hran chunga nge po mire thei te le din hun tlabal te tan le thlopa ma alak wanga nin om ti an om thu a soya mase chung te awang chuan a top don lo thu soin Christian a kai hnoi vek jok ni in a soi in lak bing na le in tluk tlan lo na chung changa ka zona te awanga nin oma min nga yan oma mase ka zot zelanga pathian mi na ni ka zo zel ni ti in Latin American Pope masaber chuan a soi pharmaceutical company te chu COVID-19 vaccine an patent te chu mire thei jok te na vaccine an lak ve thei nan tlang zar turin a nge na ram than khata chuan mire thei za pathuma tanga za pali te chawin vaccine an la thei chau ti in a soibokani World Meeting of Popular Movement tena in mu khomna an naya athu soina pop chuan industry te mining le hinglak te chu ti topa ramngo wetlands le tlang te ti cheto lo tur le lui tui te le tui pui te ti bol hlo to lo tur ngenin ei tur le mihring te tur a hrai to lo turin a ngen bok Pope Francis chuan ram hausa le financial institution te chuan ram ra thei berber te leiba chungai dam se adu thu soi boka ral thuam siam tu te an ral thuam siam ti top se geopolitical game hian mi makte doi tel te chen na tur nei lova siamin mi makte doi tel te nunna ala ani ti in a soibok technology giant te chuan hate speech fake news conspiracy theory le political manipulation te ti top se ti a soibokin Universal Basic Income om se ti angen boka ram sang te chu na tho ti tlem se ti chuan mi tam zokin na an nei thei don ani ti in a soibokani he system hlok na ringot chau du na hi mi hring thunun thei bakin a om to a he rel lu hi kan ti muan angai to a chiat na pana thunun thei lawa akal mek hi kan ti to pangai ani hun kan la nei ti in pop chuan a soi ole haiti lama US missionary ruk bo chung chang han tar lang le lokila Haiti khopui Port-au-Prince atangin
America mi Christian missionary le an chung te chu inrin ni khan ruk bawon ni thu US media te chuan an soi missionary te hi fahra en kol na hmun an tlo hnuwa ruk bawon ni ti New York Times le CNN chuan an soya Washington Post point Ohio a hmun pui nei Christian Aid Ministry chuan missionary le a chung te hi misual polin an hreng ti in a soi bawk ani Mission Field Director le American Embassy te chuan malak dan tur kong an dap meka arubo tu Paul te hi inchira anin lamlet theinan le Isu Krista an rin theinan itong try puyang uti in Christian Aid Ministry in audio an ti chua chuan tarlan ani ruk bo te hi puitling som pali le naw pang pathum an ni a Quakes Des Bucket huam chunga fahra en kol na hmun an tlo zo hnuwa sitan yen an pan lain ruk bowan ni US State Department chuan missionary te ruk bowan ni thu report hi an threto ti soin rampona US khwale tuite ma khwale himna hi Department of State ngai poimo masak berte zinga mi ani ti in department thu puang tu chuan a soi ramre theitak haiti rama hian misual polten poi khoina an thlen thina wangin mi sangte lin an chen na hmun an tlan chiat chan to a poi khoina thlengte hian an ram economy thlengina ngong na sa to hle a kumin July thla a president Jovenel Moise tha ani hnuwa tual chunga boina na sa taka chuaka August la khan ler nging wangin mi sang ni chuang an lo thi to bokani Afghanistan a chuan helpol ISIS hawan rang thar le hle a Afghanistan a Kandahar province a Sia Mosa Karliam ta zirtop niya thi jilbom puak chu Islamic State firfiak pol chuan an thil ti ani thuan soi zirtop niya imam barga I Fatima Mosa tongtrai in khom manga mitam takan omlain thi jilbom puaka mi somli pasari an thia midang somsari an hliambok hei hi tun hnaya mos bei ani tum hni na ni a ama in kundusa mos luna tura bomti poilo ni to bok United Nations Security Council UNSC chuan firfiak ten rong taka mosa tong trai te an bei chu adem thua soya poi khoi tu te chu hrem nge ya tul ti soin UNSC chuan thu chua siamin poi khoina thlenga wanga thi chung te an tor pui thule hliam te po an that thua en du sak thuan soi US po in mos be ni chu adem thua soi boka Afghanistan mi pui te chuan zalen taka tur le an sa khodu thlan zoma boruak thatak noi in khom turin dikna an nei vekani anti Ministry of Home Affairs ho tu tena Assam Mizoram ram boyan tlo chungchang hi hantarang le lok te ang Ministry of Home Affairs MHA ho tu te chuan vareng te daya CRPF ho omna hmuna Mizoram le Assam sarkar official te an koma ramri chungchang an soipui inkom na hian Mizoram sarkar official te chu Home Secretary Vanul ngai sakana hova Assam lam chu kachar DC havin an ron thok chuak ni a soyani Indiak na nei zo hian Ministry of Home Affairs ho tu tele Assam official te chu an hole nga la Mizoram official te chuan ai tlang hmuna Mizoram Police duty te an tlo nga la ni Home Secretary hian October ni som paruk inrin ni khan buarchep le sai hapui via police duty at lo boka andin munte en fi ani Ministry of Home Affairs ho tu te hian Assam le Mizoram inkar boy hi engangin nge an mu engian feedback ti hi hriatala ni lava an thutluk na kim chang ngai chan me ka ni Air Chief Marshal in Ladakatlo Air Chief Marshal VR Chowdhury chuan inrin ni liam ta khan Ladaka kalin le a Indian Air Force IAF station atlo a Northern sector a Foret area a IAF te inbuat sai dante a en bokani Air Base le unita sipai omte chu Chief of Air Staff hian a kom hal bok Pangong Lake area a India le China sipai te anin ti boi hnuwa nikum mei ninga khan Northern sector a hian rampani sipai te hi anin nepzuya rampani te hian ramria sipai po da belin ral thum te po an da bel zelani tum engemozat sipai ayo le rampalai ayo ten inbiak na an nei hnuwa rampani te hian nikum August thla khan marlama gogra area atangin sipai te hnu do an rem ti a kumin February thla khan chimlama pangong le ka tanga hnu do an rem ti dun le bok tuna hian line of actual control a hian rampani te hian sipai singa atanga singruk vel ve an da ni a hriatani heti lai hian Sri Lanka chuan India hena US dollar makta duai zanga lo na deal Sri Lanka sarkar chuan India hena crude oil leina atan US dollar makta duai zanga loan pe turin a deal
Sri Lanka Energy Minister Udaya Gamapila chuan ramchunga fuel lama indeilo na lian taka om thei thu le an fuel nei sa chuan na kum January thla thleng ba ka deilo tur thu a soi sarkar enkol Ceylon Petroleum Corporation CPC chuan sarkar bank lian pahnih Bank of Ceylon le People's Bank a US dollar tluk le ding on thum point pathum dona batoni in a soya an ramchunga oil distributor te hian Middle East atangin crude oil an la luta refined product chu mun danga tangin an la lut thung CPC chairman Sumit Uyasinghe chuan India Sri Lanka Economic Partnership Arrangement noya US dollar magtadoi zanga puk dan tur ngai to in India High Commission chu in biak na kan nei pui me kani ati India le Sri Lanka Energy Secretary ta chuan in rem na hi an zia thoi be se ni thu Finance Secretary SR Tiagul chuan a soi khovel huwa pa tuyal thaiman sang chak taka wangin Sri Lanka hian oil lak lu na manatan kumdang zong a in kumin hian an seng hnem zo kani ni kum ne na khai khinin kumin thlasari chunga oil mana anin sen na hi za somli pakhat point panga in a sanga US dollar tluk le ding on ni atling to ani Sri Lanka hian covid hripui leng wangin tourism le thil danga an sum lak lu atlan hiam na sa a anram GDP chu kum sang ni som ni khan za pathum point parukin atlan hiama foreign exchange reserve chu aza ve chuang atlan hiamin July thla khan US dollar tluk le ding on panni point pariat ani a hengte awang hian kum khat vel chungin Sri Lanka poisa po dollar laka a hlutna za apakwa in atlan hiam to ani hengwang hian rampo na tanga thil lak lu po ato pha hle Sri Lanka ngin hi India hian ati hlotlin ngei rin ani a Sri Lanka hian India le China hian geman khel meka Sri Lanka hi India beina ta na mun rem chang takani ti China hian a hriat awangin Sri Lanka po hian mason na hna ro pui tak tak le bon tak tak a thok meka hei wang hian China hian Sri Lanka laga hian tlak tum atum hle ani tuna Sri Lanka ina harsat na an to mek hi India hian asut kian pui ngei rin ani